खुरुमजरी SKTV न्यूज़ संदोक्चरीबा दि मणिपुर फाइल सि थोरमदा मयाम तराम नोक्चरी मणिपुर फाइल सिंग असि खनगदौरिबा हिरमसि मरोइना स्टेट असिदा करिबा इशू अमा थोकप मतमदा और मियामगी इहौ अमा लाकप मतमदा नतरगना मदुग इहौदु लेंगाकी थौसिल थौरांगदु पेंदबा नतरगना मियामगी डिमांड अमा मदु लेंगाक तानबा मतमदा मरि लेनबा अथॉरिटी तानबा मतमदा अथॉरिटी ना मियेंग चंगबिरक्तबा थोइना अदुदगी अमुक थबक इरौ लखोलक्तबा मियामगी अपामबसि थबक ओइना कया ओंथोक्तबा सिगी मैमसिदा एडमिनिस्ट्रेशन की नाकोंग यौनबा मखोइबु थबक तौहनबगी मखोइदा साफु पिबोइना मियामना बन नतरगना ब्लॉकेट जनरल स्ट्राइक टोटल शटडाउन तोन मखलगी खोइगी खोंजंग सिंग सिगी मेनसिंग से सिजिनै टोटल शटडाउन हारिबा खोइगी जनरल स्ट्राइक पो हारिबा बन वो हारिबा सु मैमसे नुमिनिनी कौबयावी मरिनी कौबयावी हंदक्तसु खोइ नुमित तरानिगी लाउथोकिबा मसु हंदक थेंनगरबनी अदु नुमित हुमनी सुबदा टेंसिलिनी मदुई मथंगदा मखोइ ममांगदा ग्वाल ताबिगी थौदोकिदा नुमिनिनी खोइ टोटल शटडाउन चथरिनी तोन ब थौदोक मयाम सिगी इशू मयाम सिदा हारिबा बन ब्लॉकेट से चथै अदु सिगी बन अमसुंग ब्लॉकेट सिगी इशू चत कौरिबा बन ब्लॉकेट सिसु इशू अमदुम ओइरिनी अदुगा इम्पैक्ट सु नैनदबा यादे खुनाय सिदा पिरिबा इम्पैक्ट सेल थुमदो ओइरो दुगा खुनाय रोलदा मियोइबगी पुंसि रोलदा सि मयाम से हिरम खुदिमक्ता महि मसिंदा तोंगान बा थबक थोरम सिंगदा मसिगी साफु मसिगी रिजल्ट सोइदना दम लैदोइनी अदुगा मरोइना कोइ कारबार तौरिबा सिंगसु याम चावना सैथेंग सि फंगिनी कोइगी डाटा सिदा पॉलिसी नोंगदा लुपा लाख 94 मुकी कोइगी स्टेट की इकोनॉमी दा सिगी सेंफम जे मांगी नोंगदा बन तौबसिना हेवाफम पेरी अदुगा 2010 की जुलाई की तांग मापनदा कुइरे कुइबुबुदी सिदा पांगथोकिबा असेंबली सेशन दा हाना चीफ मिनिस्टर ओरंबा ओक्रमी बोबिना हाउस थमकिबा वारोलदा 1995 तगी हौरगा 2010 फाउबगी सही 15 गी सिगी मतम सिदा बन ब्लॉकेट से सत्रुका कोनिपान थेंगनखी अदुगा रुपा करोड़ लिसिंग अनिगा चनिपान कुनिपान गी सेंफम सि मांगखी हाइबसिनी अदुना मरोइना स्टेट की सेल थुंगी फिबम सिदा याम चावना सोअनबगी पोरम सुलेरी अदुना सि मयाम सि यांकांदा इश्यूज अमसुंग इम्पैक्ट सि नैनदोइनी अदुना ngasi स्टूडियो दा लेंसिन दुना लेबिरिबसि मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर डॉक्टर चिंगलेन मैसनाम ओजा चिंगलेन बुतराम मुक्शरी लोइना ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क मणिपुर की डायरेक्टर राकेश मेहुबम ओजा राकेश बुतराम मुक्शरी इम्फाल टाइम्स के एडिटर रिंकू खुमुक्चम ओजा रिंकू सुतराम मुक्शरी आरबना जाकनोदगी जसिंगे दे लाक्चरखांदा कयाम यामना साफु पिरिनो कोई मयाम दे हाइनरे बन ब्लॉकेट सिना हिरम खुदिमक्ता नोइ वाहले नोमुगी सुरगा तालिबा चारिबा मियोइसिंग सिना हेना अवाबा फंगे हारिनी अदु सिनहाइदा नोइ चना बैवानी कदाइ फाउबा सैथेंग फंगिनो कदाइ फाउबा कोइगी अवाबा सिनांगिनो सेल थुमदा बोरो तोन हिरम सिंदा अदुगा मरम साबा मफमददी बन से कोइ सौगली काय अदम हाइनबसु मियामगी सिनहाइ नोइ लेनरिनी सिगी इम्पैक्ट issues and impacts जान कमाई नहीं नबीना हन कोई मशीन पीबा सेथिंग दी मखल याम नाम रे को सेन थुम द नत्रे मागी सोसाइटल इंटरेस्ट दुगा मरुइना कोगी अंगांग सिंग पीबा अंगांग सिंग से मसगी कोक द अकी खंग अदगी अकोइ मोइ द एंजाइटी डिप्रेशन अदगी मखल मखा के आगी सेथिंग जी सन्नाय द कोई पुंगिंग वखल गी चौबा लेना मा हारिबसी खुदक्ते द फरोइदब लाइना तुम कोइना चटकदबा मदुसु याउरिबनेबको अदुगा लोइनना मसिना कोगी तोवान बा कोगी मागी महंग तानबगी थबक्ति अदुदी अदुम कोइ मणिपुरदी यामसु याम वांगरे अदु आई मदुगी सिना कोना लाक्चगे मने अहानबदा आइना थमनिंगिसि नसागी मणिपुरदा बन ब्लॉकेट हाइबसे मसी नोमगी चंगदबा यादरबा तंगाई फदना चंगदरबा पोचाक अमा पोचंग अमा ओइरेबा अदि एसेंशियल कमोडिटी जोना हाइदि मसी चंगदबा यादब अदुना बन ब्लॉकेट सी अकोगी 365 डेज लेबा सही मसदैदा मसी तसिंगनमकी मसी खाइदोगा दि लेमद्रेबा सही मद कोइ 365 डेज जी मसी खाइदो लेमद्रेन खले अदुगा हौजिजिकसु अदुम ब्लॉकेट चथरि नत्रा ब्लॉकेट आइदी कोगी फ्रूप अमा कोगी थिंगबा कांबु अमा खुलाई पाइबा कांबु सिने जल्लगा थिंगबा मसु तौरी दनो जिकसे कोगी मूवमेंट जादबगी कोई ngara मतदा मसिगी डिस्कशन तौगी अदुना सिगे कोगी मणिपुर दा लाइरिबा इशू मयाम सिगे हाइरोरगदी बन ब्लॉकेट सी 365 डेज द कोनबगी फिल्म जे लेत्रे हाइदी बन जे
ayuktasu nungdindasu nungdangdasu blockade su ayuktasu nungdindasu nungdangdasu masi sigi mathaksidai mo akhoi hojik panbada yaudaba ama wat horiba ban blockade curfew haiba wat limani hadi ahum jimadi manipur gi akhoi gi manipur allies ban allies blockade adigi allies sigi curfew adugi allies general strike siko si akhoi gi di adum akhoi gi tona thana ya akhoi gi tataba yadraba tana thana yadraba adu mama oire adu puramaksi lairiba issue sina adum oilini adu masi akhoi gi luhongda phangnaba leidana luhongda phangnaba jaigida phangnaba hoji am toin thoe adu jing manipur ri issue ji amandana ban phangnaba yoksale blockade phangnaba yoksale adi ban ga curfew ko pasan ba yawre ko adi ani maksi ngasagi mangda ban tungda curfew leisalakpa aduna ngasagi mangda tungdi loin that bai tare ne aduna lairi basi ngasagi governance ka loina mari leni je masi kanana haibano haida mipung khudin ma budi nu khangni ko haini ko adubu masi aina so hajaroi amna so hajaroi masita khwadi effective oina haiba aduga pithribi pom khangi base manipuri matang tani ko masi kanana haibano bu 2022 da adi mamang so haiba kara ma leram gani 2022 da manipur da koi election ga mari lena na koi bharat ki prime minister narendra modi na haigi base si koi election bi hai adi matung da amit shah na tung hatan dum haire haire di election matam haigi basi koi ban amasung blockade purakadaba hadi makha tahan gadaba adum lenga kama koi lelagum si aduna ban amasung blockade free oiba violence free oiba adum manipur amagi mangmagadi madu akhoida madugi lenga ki supni do akhoida sino haibasi masi man toina togiba abil amane matam da samna hada akhoina jik ban blockade ngasi ma akhoina sida thamiba hiramse masi he akhoina google search ta thijeba yana anthorko to manipur haibasi han thorkane aduna malim gi tai tai lebak ni sokoi blockade tong no lei ko se gaza to ji akoi blockade chang to gi gi awab lei are economic blockade cuba to gi gi north korea to gi gi the economic sanction myanmar ta kari to myam dile adu ban namasung blockade hai why se si mathak sida inga sai jar curfew hai ba why se hek thiba matam da manipur sana han ta chong thorkani ba aduna manipur si ban blockade akoi gi general strike na ta curfew si ga tan thana ba yadraba dung ba state ama orak pai se sida leiri ba myam do madu kari oram gadagi si ko yeng se myam di ko gi maruina si gaza gi moin study to matam da kain thing gi bo angang manga khudingi mari di akoi kok yadre ba hadi kok yadre da aki khang ade pakhat pa thukat pa sauning ba sumba mayam sin punjalak adigi mo ko hana digi already ko laina le jaba kambu sing se laina ide ko nang si diabetes tu kan ba adigi nangi sigi ko bp wangjaba hai tare ko hana digi wangjaba hypertension ji le jaba adigi nangi sor hon bagi laina le ba respiratory gi adigi lungs ki oro na ta cancer gi oro lai di ba anaba myam se masi sumai na ko gi khawdana banga hek law thorok pa adigi strike khang law thorok pa matam curfew ji khang law thorok pa matam stay da makhoida ngasagi akogi aki akhang pokpa adi pakhat pa thukat pa pokpa si yamna akogi masigi chaithing jam chawrjan adu loinena akogi maruina akogi miron bi mama singda su masigi asoba impact pitana angang oiba ngam gidaba adagi ngasagi oidriba kambu singda su makhatana oraktana bagi masaka yoba pot mayam yawrine aduna masidida khwadigi amuk solisna akogi yellow mi singda sokpa haitare haidi yellow mi singda sokpa haidi ayam famdi mayam maruiba famsidi akogi yellow mi singda ayam lai natra haidi ban aduga blockade sina maruina ko gi impact pi basi ko yerong bisin da yama pi ana sigi ban blockade ki matang sida da even house committee bo sem gre assembly da jinga sai ko gi gentle na hagi bedo nongmada lupa lak tanipan oromoy ado ko gi lak tanipan hai tar mado 8 million adon da parse adu di yamalinga gi hot pani hoi hadi 2015 ga to yang kalingi matam da hot pa estimate ne ba ado hosiki inflation gi rate pochai tangbagi rate kan kra party 2025 ta kya orang gadi ge dum pass e 15 de 25 bok ta lai ba sel thungi phibam du yeng ta ra gadi ado matam du so koi masi ban blockade na kayam na ko gi magi sentum da semlon da kayam na ko gi chaithing pi ga habi matang da matam du gi ko gi secretary waramba journal sing na ko myam khom da na ko ju yaw na adi economics and statistics ki matam no maru ko tamo bire na ching ba yaw da ko estimate to na putho ki ba ko aduna kayam na ko gi chahi ma da ban tawi kayam na blockade tawi masina magi semlon da kayam na chaithing pi ge kai si to na to gi ba adu gi makha tar poina ko 2001 da highway da lisang sina ko blockade to dana myang gi hak puna maksi ko malakpa matam
nung ni mat pan taba akta ko gi matam si akoi khut thekra pawang mai chang da masi akoi malak pa matam stay da Manipur pumagi akoi gi political party sing even civil society organization gi yaudna matam dugi akoi Atal Bihari Vajpayee aduga loina akoi gi LK Advani akoi unagi ba ko adu masi akoi gi sig issue se akoi raise tawgi aduna highway gi ni highway gi batang sidi maru na akoi gi center ga mai leni aduna ina han bagi round sida lakchaning badi ban general strike to ba haise masi akoi gi taseng akoi magi ain gi oiba akoi expert yawi di masi chapchar akoi fundamental right oidraga so masi ganatar da chatpa lebak tadi masi akoi gi magi maru na akoi sinmi singi adum masi hak oirakpa maru na akoi sinmi ga mai lena ban blockade haise ko masi hak adum orga lakhi bani adun masi ban akoi gi British ki matam haidi loilam lenga ki matam da wakta miyam ningtam na punba aduga protest tawba aduga yaning da ba dissent view pi ba sidi adum yarga la eba aduna masi Manipur da adum jahan bam toi aduga aina hajening badi ban aduga general strike aduga sum makal gi protest sa masi gi si akoina handan badi ngamba yai aduga loina na handan bang ngamba yai badi madugi akoi gi se samna da hujik matam da di hanadi 24 hours toroman how's it 48 hours I think mo kitang promotion kar kan independent ka nam tawre ba ko haidi sum tamalak tab digi tor pasu aram doine ba aduna aina hajening di ban sa masi ko gi myam gi magi dissent adi protest so matam da koi weapon naman ba jam na tangai phada ba ko maru na ko India masung Manipur unavoidable ba weapon naman di oi adu to budabo aina masung weapon sinaba matam da balance samadi yang matam ba haidi societal interest myang interest lebaki leriba ko gi magi interest aduga magi chana kanglon leriba tawham thokpa ban amagi ko gi magi tawham thokpa adungba magi chana kanglon jingdudi madu ilaga chamina ba amadi yama thoktai aduna aina aroiba sentence one thamjaningi se ko gi ban general strike aduga protest aduma khata na dum Manipur dum laigini tawgini maramdi hujik leriba film saida ko gi myam da phangba ko gi alternative se masi sina dum orga leba tawudabu akoi karamaina masi akoi gi karma mongda tawragadi akoi gi myam su yaba aduga akoi gi dam isu phangba haiba adugi matang dumadi ai makhata na ai thamjai Manipur da ban blockade general strike total shutdown oro sigum basi dum laigini haisi mesigi wandok simaroina hojik oiriba Manipur gi fibam aduga Manipur gi society gi sileriba gi masat amasu dum laijari aduna si thadong na ba yadabai mongda si dum laigini abni adudi issue dum khradi adum lairiba aduga issue si sang leiba lotion mangam da bai su mem su adum laigini ana takpi mongni aduna miyamna bansi kaure any form da total shutdown bu haigera general strike bu haigera kauning mongda mingse thola kaure kawu matam sida oi miyam gi right amoina koi gi kongjang sangsin bagi right amoina dum si mai mongni adi tardi amoram dana mog legal oibra kogi illegal oibra si legally koi judiciary di yang tardi kamaina tambe keno zarakes sumi masudai sumana thamjage koina saigi भारत की नागरिक अमोना आदि अखोजी डेमोक्रेसी चलपले पाकनी हारे डेमोक्रेसी दा वाइब्रेंट ओबा डेमोक्रेसी दा अखोई प्रजा सिंगना प्रोटेस्ट तौबा अदुगा दाइसेन आगी यानिंगदबु फोंदोकपा मसी डेमोक्रेसी की मसक्नी हाइबको तबुम थोकनी तबु यायना अदुबु अखोइना अइगी यानिंगदबा प्रोटेस्ट तौबुगी थौंग अमा तौबु मतमदा मसीना करिगुबा बन नत्रग ब्लॉकेट जनरल स्ट्राइक की मओंगदा लाखपा तारगदी मधुना कदोगेबु अखोगी डेमोक्रेटिक माने डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ने हेबा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की अखोगी सिविल डिस्ट्रप्शन हाइबदा संगेब डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ओरक्ते अदुना कदोगेबु मसिना अखोगी ऑर्डिनरी पीपल कॉमन मैन आम आदमी हाइतारे आम कॉमन मैन सिंगी मागी बेसिक राइट्स मसी मांगले इन्फ्लुएंस तवे मोइना मांगले कदोगी मरु ओइना कना कना की बेसिक राइट मांगली हाइबदा लाइरबा अना येक्सिंग अदुगा मखोन थोनो ngang bangam jadaba adugumba asonbasing weak oibo kano sing haitare adu singda mapung oina masigi kano se impact masigi awaba sipi aduga maru Manipur se khogi geographically isolated oiba wani economically vulnerable oiba aduga socially fractured oiba kano omani aduna kedogi bu akhogi ban blockade ki kano si awaba si akhogi Manipur की प्रजा से हेन फंगी अदुगा आइन की मियंग दा येंगगसु
ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19ꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯆꯠꯄꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯦꯔꯦꯁꯇꯥꯔꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19(1)(d)ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 21ꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯃꯨꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯨꯅ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯑꯋꯥꯔ ꯁꯨꯄ꯭रीम ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯟꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯅꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯟꯊꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯦ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯉꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ IPC ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ BNS ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ FIR ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ FIR ꯀꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯦꯆꯤꯅꯔꯤꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯆꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯉꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯨ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯤꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯤꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯊꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯎꯄꯥꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ ꯕꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯇꯛꯁꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯪꯕꯤꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯉꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ
कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट में आम ले हाइतारे ओजाना सु ताकपी की बहु जिक लॉ की मतुंग इन सु कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 द यावरिबा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच हरगा द गैदरिंग सु यावबनिना अदुगी प्रोटेस्ट में आम सु ले अदवाई एरिया दुना अदुदा थमग्रसे कोई जर्नलिस्ट अमा ओगी मियंग दा अतोप पांबई अमा हाइना हाइबा मतम सिदा ngasi si ai paw mata haja hoge ngasi si ansamna all naga student association manipur na koi gi government office picketing tawgi hayeng de horon mi mangani keno tawse tawgi ma hai moi hai se office katane government office sing dugi wafam ni adal lai si Manipur da mamang dagi chathar iba ban khutau mayam duga yengna matam da adugi sina kitang khena bagi mong amadi ui hoi moigi bandu legal oibe ina traga oidebe adu government office picketing haraga violent of form tawtaraga madu keno ne ba right to mat pane ba se democratic society amada leiba matam da miyoy amana magi absolute freedom je absolute oide ba aigi freedom duna aigi thangnabada leiba mi du da hurt tawtaragadi it is not akoigi masi legitimize oiba freedom natte madu di akoi curtail tawnaba law mayam semi mayam ma leiri dana sia adeda ban tawbasida akoi sida tawriba banjida akoigi total population se 30 lakhs ne harasi ko adrei du da government employed people ngami bisi just around 1 lakhs mutaneba atai di private entrepreneur natragana dukan phamba natragana magi hingnana ba masagi karbar toba mi ngaktaneba leiri se adu daily wage earner adagi nongmagi suhogdradi adagi sinmi suhogdragadi mayum da chara hengadaba aduguma mi me ama summa kaneba tai lehori singsi ana ban blockade tobada suhanba mi sing haitaragadi common people khoi samne hingjariba common people sing ama adagi daily wage earners sing adagi business and trading community sing ko adagi private entrepreneurs sing da thabak tawjariba mi sing aduga nga ki kari emergency laktana awaba nangba adugumba mi sing sida ngakto oeba aduga government gi keno sing sidi servant sing sidi amta ki la amamuk sidi karimta moida mangjaba leiti en lobe ba if in case kaduma thodok moy oiba personal yung oiba ana ek yawda puba kudongcha da adugumba khak natana magi income da namagi keno da karimta masidai sida impact leite di mai thagi tolo du phangni ban numit tarani tawrasu numit tarani dugi tolo ma du phangni magi bandu ado kachatpa yadri harga any minister ko ma adum phangine go me employees sing de ana machine soliba akhoi keno si akhoi private ki saruk sing sidane aduga keno si akhoi government gi oiba even moina talibu demand si chief minister dani harasi minister dani harasi natraga any government department amadani harase ko adugi matungina ko ban ne harase ba adu natraga security force na mi phagi bagi ban ne bu harase ba adugi bandu da solisi akhoi gi common people keno du ngak to oibani na ngasai gi mi phagi ba moina taliba jaiga da ba keno du da mafam du da di masigi banjina son bagi akhoi manipur da chathagi ba banjing chi gi wari ni ko ina hajari che masina son badi lei gi de ba aduna ban tawbasida government na kayam seriously lowi lode ba wafam su adum swaida adum lai ha tare ban nai je protest makalamani aduga ban ji akhoi gi huziki Article 19 gi makha da purview da chalale na khalasi freedom to protest any freedom to dissenting voice ama thokba ngamnana ba adugumba ban amani ban sida tawriba ban sina ngasai gi kano sing do koi gi ban du tawrakanda mana ban du enforce tawna ba hona ba da violent means sinara ba adigi mi atai sing gi moi gi group tu gi natraga moi gi hoi achauba group amor su macha or su aduna tawriba banduna mioi atai du gi kano sing da purview da yaw da ba bicham sing ma hamda sol ladi madu gi bandu madu khoi gi achumba balla hina logadra hi se mi ne khoi ne yam toina hangnarak pa wang ama hujik oire e ba ko aduga blockade su du ngare adagi hujiki anauba ming tholai ko blockade nataba economic blockade haina masu tholai ko anauba khoi gi style gi protesting asai ban nataba tai kari tholaka dagi ha matam economic blockade kain tholai dan ko economic blockade sina kamai tawgeda mioi group society si de mi mayam amada impact piba common people mayam amada citizen mayam amada democratic society amada leiriba democratic right phangadaba mayam amada democratic right phangandaba adugumba protest amane ba aduga ban tawbada akoina hujiki
keno sing sina moina laurga moina toridu da masam sana keno ina bandugi thoiba potudi hoi chumena khalasi enforce to da moigi duda support toroktana yazadana khara chatpa khotpa kha lepna dana bandugi significance ka utnaba honorpa khara dum yaure na khalasi adai area da bhakti khoi dum yabam thoi tawdabu adai area du bhakta government na kayam serious oina tabi gi ge ba ngasi bawda ban kau ban nama kaure habda government na bandu ka yasnana ba tawdana ba moigi dissenting voice kaino moini yadrise karino haibadugi mari leina na nainara kanda ban kauriba group sing duga yana kari hana wari sana thokna ba aduga moina pame badugi demand du khana nabagi wafam hoi chumagadi moi demand du na chum mai kai chelagadi khana nabagi keno se government na amukta singi deba adugi mathakta adugi mahutta makoina bando dum tawjarasanu akoi hen keno tawral lore moi do dum akoi yani anaba akoi government gi tabuk to dum chala er lore masina akoi impact kaim leiti haibogi mowong amada chatharak paman ba dugum bagi government gi manipur government gi haitare particularly manipur danina ayamba manipur gi maram nei na manipur government na banje natraga any form of protest sitting protest a form of protest and getting permitted cannot never go yamna mi won su kai pi deba sigi sida moi tawjari haiba leibagi sitting protest gi protest ama tawri haiba sigi voice ama tabangam dragadi aduraidu da kano oiba mayam ama hostile oiba mayam ama changselak pwana ba changselak pasida banjina mu kano to holesina mi mayam ama citizen mayam ama solim ne ba ko ada masidai sida lisai baidana gari thugai ba se handak impact tv kano gi SKTV gi gari ama thugai rei dungai aduga akoida jaitut pairaga chenselaga akoi media person oiriba akoida bokta thomgi torokpa adagi handakti amuk handaki banjina kamai togeda anaba puba gari bokta lambi chatpa ngamdabagi phibam da laeba adugi matik kaino oireba sidi pura khoigi life se khoigi hingnanabagi hak piriba adagi moina democratic demand ama tawriba achumbagi ne thoglaiba singsina aranba mayam ama remaining 90% of the population sida pihan bagi adugumbagi machak ama oirakpanina masai area sida khara khandaba phai akhoi leiriba organization sing any organization oisanu protest ti yai protest to mi amana magi protest na another akhoi group of trading community da su hurt toroidawni adagi even kanogi akhoi private ki haitare daily wage earners singi right mat loidawni aduna aduga anaba purokpa kano singi kano su right su mapiroidawni karigum matamda se banduna maram oraga doctor chatpa yadadana laagadi asomda anaba sirineba sigumbagi thodok mayam se thokpasina ban tawbagi mawong si karamba mawongda yaigadori kanadano adurigadi government yai taragadi government gi particular sector sing duda makoina khoi protest tawbiro adusu violent nataba dissenting voice Manipur di ayamana ban blockade tawsi hingsagi pose hek toina yaropagi chama sum uwa phangise adu hujiki हिंसागी पोट यावबसिना मरम ओरकांदा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ने हरिसे डेमोक्रेटिक ओरक्तब अनडेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट अम ओहेले अदुना सिगुंबा हिंसागी थबक यावदब पोट अम खक्ता अदुगा एनफोर्स ओबने लंबी द मई थाबसिसु अखोगी राइट मी म्याम सोसाइटी सिद लेरिस मी म्याम नेबा कमन कोस अमद तौरसु कमन कोस द तौरिबो पोटो अखोई लेबाकी फनबनी आइना तौरसु लेबाकी फनब तौरिबो पोटो अदुना लेबाक सिद हिंजरिबो मी म्याम सिगी नोमगी चखाउ थदपगी थबकसिमदी लेपसे आइदि चुम्मब्रा खन्थब चुम्मब्रा हाइबा वखलोनसे आइगोन फाउजै हेबतार होय खोंजंग संगसिले बन कौरे ब्लॉकेट चथरे खोंजंग संगसिलिबो खोंजंगसि माहि यालिब्रा नुमिनिनिगी कौरो हप्ता आमगी चयोलमगी नत्रगा नोमखकी ओरसु पुंग तरानी थोगी कौबसुम यावरी टोटल शटडाउन कौनरी मयाम अदम अदे हाइंगदे हौरगा अनसमना संगसिन हानेबा खोंजंगी मोंग अमसु लेरि लंबी थिंगनी हाइबदि नते लेंगा के ऑफिसिंग मदुदा थोमजन बगिनी थिंजन बगिनी संगजल थिंगुदोइनी थोलonजन दुनी अदुगी अदु सिगी खोंजंगी सु ममांग दा सेनापति दा इरांग थोखिबने सिगी हक्तक दसु मु अदना करिगिदमक्ता मयामना बन कौरइनो कौरपसि पामबसु लई पामदबसु लई आई बनसु पामदे हाइबगी वाखलोन अदुम लैब मिसु लई बन तौदबिदा अतोपा मगोंग अमा संगसनसि हाइदे हाइबासिंदा करी संगसन दोइनो हाइबदी खलुदबा वाकन मी फम दोइरा नत्रगना अखोई करम मोंगदा खोंगिंग संगसन दोइनो हाइबदु खंगदमनिना अखोई बनसि कौबो फतेदा यारगदी अतोपा मोंगदा संगन फै हाइबा अदुम फोंदोने अदुबो अखोई मिनसे अतोप अल्टरनेटिव सि
irei leitapagum tauba miyamgi demand aduga asoiba aranba torpa matamda lengangna madu yaningde haiba phongtonaba tuan makhal da si sijenarini adubu last option da karimata leiraktra kanda upai leiraktra kanda sigi khulai si oina sijenarakpagi maong oina adum hainabani aduna kamaina handoino handanmi posi kari mechanism no sijana doisi aduga si adum leini adubu khara handanba yai haibadu karama maungda tawdoino rasini point thami Manipur ban si toimalak pai di toimalak pasina kaidoroge da ban gi value jandarak badagi namit lomda sangtor pagumba oina chale de khariana ba koi gi violence hon ba sumne hena effective oiba malapagi podam adu tasengna maduda ina sum uzama tamdadi maduda koi effective oi harisi koi gi miyam si haitare ko maru no koi miyam praja sida oina magi sopu gi changji wangbani na violence budur hena effective oi haidura lengak tu da koi gi kehen badi natraba adu miyam do oina ki bai podam lakpado na taweba se samna do ji koi gi ban music ngasi mak koi music si khanari ngi sida ban ma hek lok throk matamda akhoi bukta loina mukse koi nuksa thiba maramdi komtho e hariba kambu si ngasagi kadai bukta komtho ko doini so koi khangde maramdi sidai da ban kauriba sing sidai da bandu tasinga magi chapchana koi mai thamoi dagi koi gi madu dagi koi gi support tok jabai tare ko thamoi yauna koi gi madu gi heart and soul da madu gi dam ta mai issue du gi dam ta thorak tan tawbajing du di madu di koi kari matam du koi masinga makte hadi state ta thoga leram doriba mayam do adugi manung duda tasingna thamoi sengna masiki damta hariba koi gi lup tu gi magi policy program pandam aduga masiki damta thoriba mi masing du di yamde masdai da koi ban gi kudong chaba lorga support of gi kudong chaba lorga koi balance on ba masing yam yame masiam section ngai ne koi ugre ai masana tamani kada buk sumino khangde masana tamani na chumamne ma hostel ai yam sang tawgi mana ton du koi namaga koi nauri na kapsale hai adu naton du soe aduga mitu su ko gi yam sathina sokpa aduga kok su loina sokpa aduga sibia gi chang da pudarakpa adu leiriba sing duna ko gi khara mayam du gi marak ta gi bhapta ba ama ni yaw na khamak pati da gi ko gi sining chita ko gi hingau bai tare ko adu ji ko hosalai so bo yauri ba aduna haili si ngasai gi tasing na magi ko gi magi lup tu gi pandam adi mana tawjari ba du gi madugi mayokta sumaina ko gi ban sokot pai mingda ban thugaiba aduga ban thugaiba ga loine luptu gi suming cha thiam si odei ne aduna suma mayam ko gi thokpasi ama khakki aina sumaijawani masing khangna thom doine adigi mo ambulance ta lakpa da koi nung thajanba adi ana ba porpa drip yalaga ko gi gari da ana ba porpa du gari du thugai dana manung galeri ba ko gi angang sopagi paw koi social media da mayam se yawre ko adi hidak leja ba thokjarakpa adigi madu da ko gi tawruba adun masi maswai da koi gi nisha saba sing mayam yoksin bagi por masu leiba hadi ban blockade koi strikes da nisha saba sing jira masi khudong chaba si lauraga madu da koi gi nisha sana ba haitare ne masai mo da kaim chang ponte po thaba moi ba ka du gi tap ta masi koi gi adu laiba sing ji align una uba hadi align una uba di koi gi kanu ga se media gi misu align una uba adiga koi gi ana ba la ko sum uba je thugari di mane ba thugari di laiba du mam di ban da thori ba mi si essential ba thadoi ba kamu sing du dani se koi gi surat ma chatpa adi luhong ma chatpa tongba mayam se da ngasai gi koi gi masi thingnar mayam se adi amana am zo je koi gi tayar mai tha ba se si matang de mai je ge masi koi oza is khaidem na vice chancellor ori matam da Manipur University da oza is khaidem si masi koi maroi na koi environment ki dam ta su masam scientist ni na ko ado yam wajab yam concern oi jaba tungi mirori hai tare amani ado masi koi gi mana busy oi matam da Tripura gi matam gi senior cabinet minister masu environment gi minister masi ai gi su marup oi ba noma yam kuire noma changu se na changi adu sa thami nei ada oza is khaidem na hai ba aina noma Tripura da sappa matam da noi gi lambi gi nakanda koi tayar mai thawi ado hariba tayar se mai thar ga di yam sidi cancer soiba laina myam pokpa ya ba adigi koi gi sor hormada masagi sor hormagi laina leijaba heart ki laina leiba adigi even na koi gi tongan ba koi gi akan balena leiba singsi even na koi hypertension leiba da masi yam sathina so on bai tare ko aduna magi environment ta kai da sokpa da tan koi health ta so yam sokpa atung ko na so oba pot mayam lei aduna noi masi mai thaba se masi to kadamni to han bi wana noi gi Tripura gi vice chancellor do ina city ramani na hai ada mana khomeba
sar ai chiti du phangjare adu khudak tam du lefan gre na mana hai ba ko sa ma haraw ba ja SKTV na haraw gi ai ngasi bo tu kaw di o mana iram ba chiti do koi lenga ki koi policy ola kanda masi taw gi dena haina mana hai gi do ai ngasi bo kaw dri ba ko aduna masi koi gi koi magi pienda ba gi di tawrin ko maram di masu ma khar tawra kanda koi gi lengaksi ngasagi koi gi ta hai tare haidi tarak traba tan traba una urak traba matam da lenga su authority administration su khoi gi ban guma blockade ku bato hingsa kha yaudra di ta da na kong da ta ma leje hoi dei miang gi music ju kangsi ma khole ta dringe koi governor ta una ta ba kangsi ma khole ta dringe koi delhi de ta sa ta ba ski posa mek to widna ko aduna masagi moida sima su le thokre ba aduna masi tawra ga di mo su tawe moina koi lusing manina miang lusing man masi tawe hana ta yana dom da sat kre ba adu tasing ma ki masina masagi ki khang pon gi ba mayam du di ngasi ina ban amada numit amada ina thokiba aki akang adigi maduda thena gi ba do madu ai ngasi loi roi ba tung koina aingonda wakhal gi chaitheng ama laina am leudana hojik siam thajadabane manipur da koi gi ngasa stroke tawdana su am leitaba yawi ko de stroke tawdi kalhoba su mayam yawi an hojik si wakhal leina si am sathi da leba matam amane ba ko aduna ngasa gi masida lengak na koi gi mapung oiba daita di lengak ni loina maksi ko nu jari ba nang ji tayar mai ta bairo natrang labi thing bairo puna maksi magi iroi leba magi responsibility du di madu lengak oidoi ne ba haidi lengak tu gi magi lengak tu na lengak lak trakanda nium chumna lengak lak trakanda tabi lak trakanda adigi magi grievances me amdu madu matam jana timely intervene tok trakanda sumba ji thori ne ba trakwa aduna madu gi iroi leba responsibility du di lengak ta fix to bam toini tabudabu aina haijaning badi masagi kogi serious relook to bama ban gi magi minse masi madi am thuk ta swai dai am taga yam di matam di phangde ama haijage aina kogi masina igi personally ko yamna nai ni ya to pa mai le ne jete aina ihana na kogi mapanda manipuri mapanda wangang basa mase kogi JNU dagi Delhi University dagi kai punamaksigi koi delegate lising ma chani na saru ba kogi mifam ma mairo lising basing mifam ma koi 1986 ta December thawar ning khale madu da Vijayawada da tawe ba aya bana kogi licensing ji union gi president karikra hojiti MP gumba adagi senior professors ade myam oire matam da all India Federation of University College Teachers gi hojigi president su numitu da masu koi marup oine yawe ba haide koi loi satra gi activist oire ba madu da koina form ma fill up tawe ba wasu nga khali ko form sa kari hage bo koina lebaki issue da miyang gi issue da nang na mangin thana changi matam da nang je kogi jail da leiruba natrana pharuba court arrest o kaya no ama yawe ba ada akhoi dinga sagi manipur chat pa khoji mention ngai ambo leitre hadi lusing ba oraga manipur gi lusing mane laga amu to phadri ba lebaki issue da harak pa ko adai di ikai re ba ko adai di ikai ya thikai re adai di halakan da di mathangi mu akhoi conference Kolkata du su tawi aduga Trivandrum du su tawi sida di akhoi che marak sida kamai to gi bu akhoi any akhoi issue ma pukhar ma tabi da phana ba no na re hadi akhoi lusing ba maru president secretary ji phana ba mang dan na thaga aduna police ta hujik leiba police ju khangam ni phabi o akhoi gi resarming dang pan bi o akhoi phabi o na ko phagre ha ba akhoi pauk tha doi ba da ngasai kanda all India organization hina ngasai o manipur smaina sigi issues da we thaba phang doi matang da suman issue changalo potang matang thi changalo ba aduga ngasai fi hanga pe matang da si changalo matam da moi manga di phagre tara di phagre se aduga lokap ta mi nini thongi ka harga di amuk kyan maming chatle adana moi sing ngasai gi khwadi yamna pharak pase mayam du da koi gi maming ta aga koi gi mayam jin selu tawe ba lao khong ga koi slogan ga maming ga lok tok tawe ba adana akhoi su masi kharadang di yaw siana kogi loan gi matam da su hanjan phale adigi monorma gi tong matam da su phale ceasefire gi matam da su adum phale ko yam court area am tole ai phok tai court area si yam dram da khwai gi pikpada masing da pa da ai 100 times 100 tai di helam ning khale aduga koi yanan ba koi thok pon tam da su phabi una jail da change ba hadi nang thabak pigera jail pigera na haro ba adai di koi mayam si change aduga di thabak ti amhole te noi jen chang wena jen thajan na yana na koi punji an ba experience jail chang ko oe ba adu makti i howe jail da koi mangani lei koi gi thabak pi hai gi i ho da na sumai tawdana koi gi ngasai gi protest makal ne adu hoi manipur di koi gi yam irang jam kan gre haidi noma nini phaba na taba ngakang koi pungkha ga pharu da thorak da handicap oi bagi ya bagi chang jam lei gi ba ko aduna ngasai gi ban lok thu ba strike to ba lok thu ba sing tu phangmu phang ga di ngasai gi handicap oi phi ma de tana te gas na koi gi
kaim tok jaru de du ngasai tiar kya se putho ga madugi utilize ta hona na ba na ka pa da dosa ta su mem jawe ba aduna ngasai ge khoi gi manipur di sung ba gi ko yam violent oi ba film sina su masung ba si la li ne aduna yaring ge khoi gi protest to matam da su protest to ba ya gi rum krap pi ge tam ne khaja myam gathering to ba ya pi ba adigi hekta khoi police ta tho ga hekta force ta tho ga ek dung ke kari kram myam je ta putok tana adigi na ge ka na khon myam on ba du na ta aduna provoke to ba adi yaring ge khoi gi magi negotiating table da madugi akogi skill do madugi su training darkar lay ba ko aduna district administration su yaring ge akogi uniform se peto han on be mota makoi han chalaga hair ba tu padana ta na tina taro sibokti togum ji haimna sing gi tabuk si ko se to bu u de adu manasu masi gi myam gi pen da ba sounding ba adigi masi hengalak pane ba adu bu puna masi hajaraga su aina mahjaningi koi manipur da economic blockade haino gi ngai ko gi nunkuna hagi se masi puba budi koi kiba da gi am chang economic blockade tong no ji phok to USA na to dana ko ngai gi hidak poe pusalan da adu gi matang ma to gi ko aduna masai gi yam kanna kan khalak pa matam seida karmain to ge da manipur survey ma to haji 2010 11 12 13 14 sai gi dani phong ma di 14 phong delhi da gi phong pa ne sida moina phangba akoi gi keno se ethnic oina ethnic community karamna banji support towi blockade support towi tawti hayo blockade support tawra tawdabra adigi ban blockade support tawra tawdabra haina ama tawe adigi findings da kari hage bu akogi banza phanyam na maram charsu aidi suya yaninde ban haiba pose blockade haiba pose hayo blockade haiba sing bese masi iban la hobuna madu tawra bokta moi akoi aki beleitana khumaki bese masi manung sidaida masi nagai area de am tawi matam 60% haidi tarada mitok tok na masi banje panam maram charso man blockade sidi to wiganu atopa upai sinabi hai je hai adu cookie da namu yame cookie da di cham da mi tarada mi tare na suya ya de hare cookie gi di ko moi di masi blockade suya de hare adu hositi moi 100% tok sangre ko dagi onagre ba mai te 75% ji ya de na hari ne haidi ko gi panam reasonable or bokta samna da manipur gi miam di ko gi sum makal gi ko gi ban blockade aduga sum basi ko pam de adu leiriba condition jina film jina victim of the circumstance haidana upai leitabadigi di masi tawra ineba aduna ina hajaningi di upai leitabanina masi akoida adum phangba magi weapon hadi miyam gi akoi gi khulai adum oidorini tawbadabu akoi chana kanglon khradi masi ban tawdringe da koin ban law thokpa matam da khari tahoninge si manungda yaringe akoi nungdang simadi yahoning dre banse hoi nungdang yawbasi yamna masi nungdang da masagi chapchaba akoi gi ban buta sengna madugi kojariba madu spirit to kojariba thamosing na torop misi masing yam de aduna masita ban thugai ban hele masing yamba ban gi maming de ko aduna masimadi yaringe koi masimadi koi kara section ba adu masisu hai haidna su yamna organize well organized ba akoi gi loop singna masagi korok padadi masi kharang gai di koi gi control to budi ngame aduna handak makta da july gi tang 8 se masi भारपुम साइड तौदोरेब मसिदैदा अमुक्ता ओगिद्रिबा मौंग हागेद्रा होय हानसु खरदि थोकी अदु मतम ममांगी मतम खरजे थोकीदो मौंगदा मणिपुर गी डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्सु आई बंजी यावने खल्ले हजिगी बंजने इफेक्ट तौने मणिपुर डिस्ट्रिक्ट खुदिमा मणिपुर गा कोबा बंदा मणिपुर डिस्ट्रिक्ट खुदिमा इफेक्ट तो बाइसी सिजो कोई नोट तोक्सन गाइने को हाइदि मणिपुर गी एनीवेयर अखोगी मसिदैदा यावदबसि यावदो मानदि मरमदि केनोदा मोइना हाइरिबा आशा वर्कर लेते मफम लेते नत्रा ड्राइवर्स लेते मफम लेते स्ट्रीट वेंडर लेते मफम लेते अदगी कोई सरकारी कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की लेते मफम लेते अदगी कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लेते मफम लेते बीडीएफ लेते मोइस मयाम जु लेरी अदो पुनमक तुगी इशू दुदा अदुगा लोइनना कोई अनोब न्यू पेंशन स्कीम चनब यारोय अदु यूपीएस चनब यारोय हानगी दु हंजंगदमनि हाइब्ले चिंगबा अदुंबगी खोलाव मयाम जी पुरकांदा कोई भारत बन तौदोरिबा तांग मपनसे अदो सिददी ngसाइगी पुनमक यावरेदना सिनमी पुनमक यावरे अदुगा मागी लौमी हदि सिलं लौमी सिंग पुनमक यावरे अदुगा रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर लेबे सिंग रेगुलर ताहनगदबनी अदुगा यामद्रबदा अखोगी सिनमीगी मागी खुसुमनसी मोइदी लिसिंग निफुगी मतकदबु हाइबनी अखोगी फंगम थोपगसे जे एनआरजीएस कजे अखोगी लुपा अखोगी कनो हुजिक लेबा चनी गा 138 गसी यामनदे निमित चनी सुगा हाइबनेबको अदुना पुनमकसे पुरगा अखोगी मोइना लाउथोरे बिस्टदी लोना इफेक्टर कनेबा तबुदबु अइना खनबदा मसी भाइलेंस ओइरोयबा यामना मागी तोबम थोपा प्रोटेस्ट अखोगी मागी ऑफिस दा धरना तोबा प्रोटेस्ट अदुदि तोबे याय अदुगा भाइलेंस तुदि उरोय अदुगा यामनदि इफेक्टिव ओइनेबा अदुगा आई अमतंग हाइजगे मणिपुरदा कोगी को यावलोइसिनसु अदुम बंसी जनरल स्ट्राइक हाइतारे मसी अदुम तवेबा
aduga yaloi sing na tawba genes strike khudim masi manipur da khwai digi na peaceful oibe sing magda amane haidi kesu khoi baran sokte mayam na dum ngasagi tawino haiba dum mayam su tawte boycott taw haidu dum mayam su kasu yam hena kano taw thokna symbolic oiba oina dum tawidna ko aduna aina thamjaningi di ngasagi effective oiba oidabasi hekta khogi kano tawdna heta maduna to oi haiba kasu nate adu handak kedu da aina yam ujabada yam effective oigibese masi human change effective oiba haidi thokta yadrabni ko bandadi mi mari manga tara thoga tawbe aduga ngasagi si human chain da dinga sagi imung khudimaki ngasagi mi amam thorai matam loi thoe adu masing du maru oire basida di natra ko adu miyam duna support imung khumna khogi adagi household khudimana yumdong khudimata masi thoktana support taw ya bedo madu khogi human chain ju amane aduna yaringe koi ngasagi kari haini akoi so ondam akoi sok tabai di yaringe kogi lairwa praja micham praja adigi ana yeki leiriba the essential service set leiriba punamaksi yaringe makoi sondana ba akogi ban tawdringi mamangda ban lakthok targadi SOP ma idi lakthok ani hoi hadi lambi se akogi prathinjan mataba tangkhai mati khaga thambasi masi mas oibam thueba ramdi si luhongba lakatori adagi magi asi anagi karmagi karigi myam di komtu hairure media gi myam laktori adugi di sing dongna lebak tu pekhalaga di mati superman dong pai duira de yaro ibna tra ko adigi nakan da san bona do onda da na gari myam extend thopu i postu lai natra aduna adigi ana ye khuduk ade mai chao jaga du da ko ye mai chao pya bi kai sang dori aduna punamaksi yang kan da ko gi maru na ko gi manipur pumgi oiba sumaban ama koina makata na korpa targadi hariba ko gi do's and don'ts myam je patna ko gi tawrakanda maduna khoi kauriba luptu gi magi izachu henga toini aduga loina na mana thamgiba pandam do magi pukhadiba koi dabi magi wakat se masi ko gi myam gi thamoi da lehu doine aduna madai du da koi kitang koi relook to bama yam serious relook to bama masi upai sina motam da thamu bi fanin thamjage hoi khongjang sangsin taragasu tawgadaba tawroidaba aduga komthokadaba potu kitang niyom chumna tawhaningi aduga ban kauriba lupsing organization sing nasu masi ningthina magi unit sing noi leram gani natragana magi organization gi branch leram gani hariba dugi thomi sing da sumaina sanction si khongjang si ekoi si tawsi si tawroi si habi si ningthina hangan ba loina leibak mayam da su phajana madu akogi pawgi sandokpa ma changi khangan bam changi natragadi ban kauri khongjang sangsili haibadu lengak na tarira tadrira aduna taba koi maseloina praja masen marakto ina mukna ba khana ba madu thokpaduna hena issue ina oirak pasu adum yaudaba nate aduga manipur da adum ban blockade si british ki matam da horkan da adum sigi keno si khunai si changes dum line transformation line si dum yaurga lamni hana mamangai di hona dum tawraga di labani aduga manipur da su yamna sangba thamari gi economic blockade kai si dum mayok nagrabani aduna judiciary gi keno posida la kanda legal gi oina sigi banum sung sigi blockade si handle tona ba handhana ba kamai na kari ro lobe masi system si already in place already dum leibu poni adubu state ki machinery singna haiba provision mayam si thabu oin onthok taba masi gi kenoni aduna maram odina masi effectively masi deal to bangam dabani adu se kudamon harada akoi gi kenoda baraki to pen to pen provision urba anoba BNS ta provision mayam yauri madu na adum effective deal to boye adagi mu akoina ngasai gi se blockade arisi ko ban blockade si to motam da akoi gi maru na akoi gi highway ani sida adum kana gumba group amana economic blockade tawre habada madu sarkar sina karim do pai lebudo tuminna khangmagi thabo ama hek to budu ui adi sejer ka mudi singje actor set pangamandaba masi tawi adu masi moina budi hai akogi national highway protection force semani hana adu semdringai do warabasu hojik laiba akogi kano singje pule tongan ba security process ke battalion sing lai are ba khara highway protection force ne assign taruga thabak to holo kasu yamna sangbe stress sunate adum to buyai adagi amana khwaidagi maru ba ina hygienic mada akogi sarkar gi oiba kano ma mechanism ama thamba masai gi asugumba dabi ma tawre no to ban kore ma kore hai ma tabda adu to paga madu gi thabak tu yodingai da akoi gi
crisis escalate to do among that wari shanarga to nobagi tongan body semaga tambai sarkana dabi tore aduga cs du unargori sagadabani haiba standing order ma suju soidana to nobagi lambi ma silagadi masi handana ba masak so biye adagi amana akoigi asigumba miyamgi dabi ke mayamsi khana nabagi akoi kota satana kuran to buduna taba akoigi alternative grievance mechanism ma masi सरकार ने इवॉल्व होना बदु थमगा सु मतो अदुम काना ने खली आदि मसी तौरगदी इफेक्टिव डिमांड दिल तो बुनी मसी हाइना तौरगा दु ममा सिमी बसु फै अदुना आई लोसिंजर बुदा आई थमजरिंग बदा अखोई मणिपुर से याम वारे हुइसी अदुगा अखोई असुगा मथल सांग सिना वरक पसे मसिन मदुमा मणिपुर प्रजा सिंग हुई शांति दरकार लई अदुना अखोई बन ब्लॉकेट तो असे मसीबु नॉर्मलाइज तो आईडी मसी अखोगी डेली लाइफ ता अदुम ओइरबा कनो मोइना थंबजी मसी लाली अदुना अखोई यस नो डाउट नंगी प्रोटेस्ट तो बदो नंगी राइट ओइजरगसु नंगी प्रजा सिंबु होस्टेज ओना अवावा पिरगा थंबा मसीदी नंगी हक नते आई मसी हाजरगा लुसिनजगे होय इसाना खोंजंग चंगसिन बगे मदुगी होय पान फोंदोक बगे यानिंगदब फोंदोक बगे अदुगी राइट टू फंगतारगसु अतोपा आइगी खोंजंगदुना मरमरकांदा अतोपा मयामसी फाजन पुंजलगा अवाबा पीबा हाइबदु मदु फत्ते हाइबने अदुगा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एजिटेशन का हाइनरिबा सिसिना करम मओनो करम मखलगी केनोबु डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एजिटेशन हाइदुनो बन ब्लॉकेज सिना अदुम केनो ओइदोरा कोगी यामना वायलेंट ओइबा पोट ओइदोरा मणिपुर की ओइना सुम यंगपम तमदा जरंगो हजिक लेरिबा फिबम सिदा हयेंग जेनेरल स्ट्राइक म कौरे हाइरसी पुनमक एसेंशियल सर्विस नतना तै नोइ थिंगने हाइरसी हो यामना चाव इशू यामना हजिक तहौदबा यादबा इशू ओइ तारगदी मदु यामना बंदु मपुंग फाना सौगलकपा याय नतरगना अदुम करिगुंबा इशू अपिकपा मदा कौबोइ तारगदी खरामदा सौरपा याय खराम सौगतबा याय सुमम लैने अदुबु डेमोक्रेटिक ओइबा मओंगदा खोंजंग सांसिनसी हाइरसी मदुगी खोंजंग सांसिनबा मतमदा मियामगी लैरिबा कोगी खोलाउसी तारिब्रा हाइबगी पोतुसु अमुक खनदबा यादे कोगी इरांग तौरकांदा इरांग से थोलकांदा नसाई गवर्नमेंट की अटेंशन दु ड्रॉ तौदुइनिना कबाइन थबिन यारोइबन डेमोक्रेटिक नत्रगना अनडेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है सी माइने खाइदोकु मतमसिदा खोनि येंबा यारिसी हुजिकी बन ब्लॉकेट से खोइना डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट सिगी परव्यू दे लैयेबा डाइसेंटिंग वॉइस अमा थोकपनी पेंदो मैम अमना शट डाउन तौरे हैबनी अखोइ थबक तौजरोय हैबनी से कर्मचारी मैम अमना अखोइ थबक ngasi लीव लौरे प्लब अखोइ कनो तौरे थबक ngasi छुट्टी लौथुए मास लीव लौरे काइसे इट्स आल्सो काइंड ऑफ बन मखलम ने बको सिसो अदा टोटल शट डाउन तौरे काइबसी सिसु लौथुइबो पोतुगी कैनोनी अदुगा टोटल शट डाउन हाइबसिदा मसी तौदब यारक्तना हाइबदी फॉर्म ऑफ से सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोटेस्ट में आम तौरे खलसी फॉर एग्जांपल अहमद मेमोरेंडम पिसले सी तौबी होइना को अदु नत्रगना अदुगी मतुंगदा यादबदैदी अखोइ सिरियन प्रोटेस्ट तौरे ना हाइरे इशू इशूगी मखा पोलिको दुसो अदगिदी सिरियन प्रोटेस्ट तौबे यारक्तबदैदी अखोइ तंगाइ फदना अखोइ रैली चले हाइरे रैली चलदी खरा डिस्टर्बेंस लेरनी अदगिदी बन तौरे एन मुक्सु उमला एन को सुमाइना मथंग सिगी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ने मसीगी से तो वदबु मदुगी पोट सिंगदु वायलेंट ओइरदबनी अदुगा अखोइगी डिमांड दुना अतोप अखोइद लेमिनरिबा लेमहौरिबा अखोइगी कनो मैम से सिटीजन मैम से सिटीजन सिंगसिदा मखोइगी कनो मखोइगी राइट से मतनबगी मचाक अमदी ओइरोइदबनी से मसीसु अखोइना कनो मा अखोइ से पुलप से खंगमिनबा मा चंगेबा अखोइगी डिमांड से तानब होनबदा ngасai ओजाना हाइखिबदा रसिंगलेन हाइखिबदा अखोइ मास कोर्ट अरेस्ट चली काइसे सिगुम्बा प्रोटेस्ट रूम द चंगजलकपा मास कोर्ट अरेस्ट सिदगी हेन कनबा बंदगी न कनबा केनोनेबसे प्रोटेस्ट नेबा ब्रिटिश की मतमदा खोई हाटपी रोइना सत्याग्रह की दुदा पूरा खोई लाखिबा दुगुमा मास कोर्ट अरेस्ट हिंसा याउदना चंगिबा अदुगुमा मखलगी प्रोटेस्ट अमखक नेबा खोइ सिदा तौबा याबा पोट्टा अदुगा
yam sathine hekta masko arrest tawbuda aduguma makhal natabida hekta mi myam se loina apan pi ai nga sa ha ma haje mi myam apan pi natte loina mak government gi authority du apan pi ne na tawribra micham jingsi da apan pi ne na tawribra banje habdo adai da pot ama la ba ai khoina college ka losela akanda paumin nong na oirak pa horp matam da ai angam pa thogdu amtang wari lizer ke boy ban kowe na ban ne heg ji ban ne na hai ai group today maming panjar roige ban ko thom ne ban ko thom aga bazar lai ba building amage mathakta khoi myam se pulam ai su yong na ai di moi unage na chalu da thengna bani ai ga su khangna chana ba pham bani ngasi ban ne na koi chak chana du ne tawleram me ba ado sorok tana mi myam ma thoga kai kai do issue du gi matang da karim da khang da bi da ban myam tawleram me tawwe ba ko chana bi sa dai matam de gi howe aduna ngasai oda sing na habi ki ba ban taw matam da thakchin jasil gan da khoi gi chu mayum da nungai na ba thakpa cha bu di adum hauna sani mioi bani ko adu natabida sorok ka thoga mi khana ba hongni lakpada actor kana tawni ai dillen mama leire ai gi dille lage na tholok pagi style am khak ta tawra iba masi gi chana wi she masi thugai ba ma leiri ba civil society sing china lead tor kana masi gi poche yam pajana mioi khudimakta gyan tan bagi matam do oire ba kai no civil society sing na maina yamna kai haini violent oi ba protest se taw haina som tak keno to ki leite moina advice is leite makoi di shut down taw emni thokpira kano haibani thokpira kano haibu da moi gi kano sing da thokselak pai wane ba ada matam amada khoi gi June 18 June 14 dagina 18 bokta shut down khoi na tawgi bu mi kanam thokide thokano haibani civil society gi sing do ada tholai sing du di pen da ma ama ne ba thokri ba sing do adu maina siki laiba pot sing sida tholai ba khoi gi organization sing sina ban kora kanda aina hajagi ba du maina mi myam sida ban leire anu dillen ba thok bagi macha am ohen banina sometimes akhoi gi media sing gi marak ta khoi khana ba yaugi ban kore na chi yam lakhi khoi da khoi matam lakhi matam sida akhoi gi editor guilds madi kano na amjuna matam du gi editor guilds leitringai matam dagi hongna su akhoi sibu akhoi phonggadra ban kore na phongbasina gena gi yamna ban kore si akhoi khabar da phongen khalasi phongadi hayeng mi myam ma kaithen kagadaba gari chengadaba myam cheloidoini threaten ama tawdoini aduna masi akhoi phongdaba na chumdra ban tawrkana phongmana chumdra haibagi argument lai akhara amana aduda akhoi haise ban tawgani na hairabani na chalurkanda madi akhoi na pawdu khangal hogdrabni na lakshallagadi akhoi media na phongdragadi madu mangonde na kaiwa thokani haibagi argument ani tholaktana tawgadabu ban gumba ma yamna adubu kौगदरिबो ऑर्गेनाइजेशन से करंबो ऑर्गेनाइजेशन नोइदो अकोइ ममुताना खंगबा या मखा पोली अदुगा मोइना तौगदरिबो इशूसु करि नोइसु याम मुन खंगबा मा अकोइ अदुगिसु मखा यामना पोली इशूसु फजना हाइबि बताइ अदुगा ऑर्गेनाइजेशन सु खोइना मसक खंगबा खोइगी प्रोमिनेंट ओइबा हाइतारे फॉर एग्जांपल सीएसओ दा हारगना अचौ बा खोइ सिदा मयाम खंगदबा लेरिबा जस्ट एबीसी अमना अदगी हेक्टर कैनो अमा असाउबदगी हेक्टर करिगुम्बा ओइ JC mana hekta JC form torga kogalina aduguma bandugi matang dadi khogi khara khana nabagi pot ama khak adagi area wise yam kupna niam soktana ba khogi banduna mingon da su threat ton da ba aduga moi bu sunga thuk chana bagi macha henna ba khoi media na adumaina hapsi haibagi khogi adoi bawta khana raga khogi kano sina media da lejari bi singna adugi chang bawta khana bagi khoi matam ma yawge ba banji kongmon laktana kauraga midi thola organization kai legi bo khangda ba yaw ke aduna leiriba potsida ban haibasida security forcing sina moina ngasagi kano tawdurom ne na ki khang tawgi muhutta ozana haibi ki ba kano district kano sing sina authority sing sina chatlaga kano sing du unabi ba aduga yadraga na violent ban sing da security force na amugena ban do kalak na ba khoigi kano da jum khoigi jum macha da lejaba khoigi mi shokpa ya ba kano tear gas cell caption dana kawada khoigi nupi ma mayum da lejaba sigi budo aduguma thogdok to tawhan bidaba access oiba security gi pot lo tawhan bidaba adugi mohutta security is yama leiribani na moina mob to control tawraga ba kano da lambi de karida chathokpa chachin tawbada ambulance kuma chapara thingnaba leiriba pot singdu sengdokna bagi adugumbagi khoigi government na su moida kano tawbutare khulai equipments for example JCB na chingba kai gum ka thokpa ba leida
लेदना को सिगुम मैम से प्रोवाइड तौबिरकांदा यामना मोइना बन सिगुम सिदा काटोकनी ने लेरिबा सिक्युरिटी फोर्स ना सुखरा वायलेंट ओइदब मोंग अमखक्ता यामना खोइगी डिसिप्लिन लेना तौबिरगदी मियोइबगी असावबसे स्कालेट तौहनदे अदुमाइना कंट्रोल तौननबा मेजर सिंगसु गवर्नमेंट लौखट फै अदुगा लोइना लेरिबा बनसिदा यामना ngасꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯅꯥꯎꯔꯤꯅ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯐꯥꯎꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯟꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦꯅ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ मोइदुदी मतुंग अमुक अदुगुंबा भायोलेंट ओइबा हिंसागी थबुक तौदनबा लोगी ओइबा नत्रगना याम लेरमगनी सेक्शन कई करी मयाम ओजासु यावबि अदुगी मतुंग इना मोइसे दुम फाजन बिबा मतुंग तौदनबा पारातम बिबा अदुगा बन कौरिबा कांगुनसु मखोइ कौरगा मतुंग अदुमाइना तौदनबा अखोइन तौरिसि साबोटेज तौबिगनु हाइबा अखोइगी कनो अमखक एडवाइस अमखक तौबसे यामना तंगाइ फदिना इदि खंजै ngasi faubda koi khongjang changsil ba matam da ban blockade tawbusna kadai fauba koi gi demand phangrage aduga phangdabana kayamu yamna yauge habisu koi hangana khara yengba ma changi aduga leiriba pheba masida any thongdo watho ma natra issue ma da matam gi adum koi gi khongjang si maong ma natra maong da dum sanction ba ngaktani aduna manipur si bangi culture yan phajana leiba lamdam amoine sudum haina banina koi khongjang sanction ba matam da kamai sanction gadage aduga yaringai khara handa hana ba kari koi tawgada ge haiba फोटो पुनः थिमिना बाम चंगे मनपुर फाइनेंस सरुग अबिरिबा रासिंगन ओजा राकेश ओजा रिंकु मना थाचा फोंदोकचरे ngasiuna SKTV na sandoksaba मनपुर फाइनेंस थोरा मथान सिलन सिनजरे यंग्रु सुंगम कना खुरमजरे